ni sambulu vinaka na sarsara ka bakarorong tiko mai ena mataki ni kua. Au bakambula tiko yani bakambimbi vikemuni na marama tina o ni venga rami tiko ena loma ni nomuni dui matapu vale. So tabi tiko mbeka na ndre ia baka vinaka na nomuni venga rami yalon dina tiko ena loma ni nomuni vale ena mataki ni kua. E nongo na kalongata me o kinda baki kemuni ena dua na taki ni parokaramo na vangi bo a fresh wind of hope for women. E robito mani tiko batikiao ena loma ni studio ena mataki ni kua o rauna nongo I tokani Mrs. Kaisuba, kinda baki kemuni ena mataki ni kua. Na valeu Mrs. Navarra, wabini benaka buana kalou, nimbula benaka talangana baronga tiko mai. Kak talanga kina be Mrs. Rambuka, kinda baki kemuni talangana no loloma na kalou na matakong. Nakapagalebu Mrs. Navarra, nimbula benaka talangana marama kitesaro ni bakaronga tiko mai, ena mataka benaka indai. Nakapagalebu kemrono no gito kani, na nomdro tiko nomdro nguna, ena kiana mai waseitiko e sona andre era lakaduruma tiko na marama tina ka we waseita kitali tiko nga e sona kene wali se ngoni sala era rani bakamuria me bukiana non rambola na bisinga me bakanga na kiani bakarau sureti kenda to kerani lolono lunda to mentona no to maso turanga na tamai kito bakalo malangi kito bakabini bilaka bakalebu kemuni na mpula na kale boni sulia. Kito baka binaka ni reni baka ngataka na mpula malumalumu mpula nrukongo bebewa seitiko weir na nito ithamba ena mataka ni kwa. Doon baka na marame baka rorongo tiko may namatakong turanga ni yalo lolama ni sotaba na nona ngangandre ni buki kwea enang karabi tiko ni nona mata bubale. Kito surat talangan ang kasibuli lebu na yalo tambo may tiko batiki kito enang mataka ni kwa Jisu na ibakambola. Amen. Na urutangan na mataka ni kwa baka malumu taka na rere kena nui gawang-gawa. Kena baka babalangi overcoming fear and anxiety. Na ulutanga kito na bewa seiti ko kina ena mataka ni kuwa en dua na ulutanga bimbi. Ele wunga be kianta na marama tambu sakayani en do sotabatiko na ndrendre ongo. En do sotabatiko na mbula ni rere kena nui ngawa. En da loma o taka na mbula ni benga rabi en a loma ni nonda dui matabubale. En da loma lenga taka na mbula ena beisinga kabaka bimbi ng karabi ni matabubale ena beisinga tumailiw in the future. Iyo au talita kana kay tukuna na nabosa na kalo ena karuni Timothy na wasendua kina tikine bito na kina balang itukuni bakaongo. For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Ono bewili kana kiana baka biti e kaya ni sasenga ni solia mai be kianta na kalo na yalo ni rere a yalo ni kau nga ke na yalo loloma ke na yalo matua. Satu sertu kaya ni yaba nga may ko na rere yalo ni nui ngao patenika tora kaya na nabasa na kalo. Have a read karuan ni Timothy awasendo tikine bit kun sertu nga kina akala wesang ni solia na yalo ni rere o kwesolia na yalo ni kau nga ke na yalo loloma ke na yalo matua. Turungo naman na itala noa baleta na maramongo Olaisa. Olaisa ento na maramatina o kwendo loma lenga te kirto na luvena. Loma lenga taka na norito maroroi o their safety. Loma lenga taka na norito bula ena besinga kabaka bimbi na norito dingin ni bula ena be tambayambaki sa tumailiw. Worry for their future. Elebo na nguna, endo siyang ni Mothe, kando yan rambong ilebu, ena loma lenga,
takirto tiko na lubiana. Kama kasama taka na bilenge so ereniado virto. Kla, she stays up at night ka is overwhelmed with lemon kando. What if this happened? What if this? A lot of what ifs. Okay, to rin naman din taka. Okay, to as mothers na mataka ni kwa. Doon sila ngay wili ka na bosa na kalo o Liza. Na Filipai na waseba na tikine ono kina vito. Kasi do rongo baka wasama na tikine wala tambongo au talitaka. Do kakua Sara ni loma oda. Ia na kakeve nga me wakatakilai wana kalo na nomundo kere na masu kei na dau vike kei na baka binaka. Ia na baka vengu ni kalo sa ua sibia na kakeve nga kilai rawa na baka taun deitaka na lomundo kei na lo mamundo na buku I karisito Jisu. O tino na wilika na watikini wala tambungo Liza. Sa tiki budha na nona bula ni rere tanga ya kei na lomo doga wana kalo kasa tiki bu me bakilau kwa na mpula wakademo. Tuwe wasita kamanda na ulu tango ngwa na matakini kwa. Mrs. Kaisuba. Vabambia korani kaya wein kaya nindona ka erandau loma lenga taka bakalebu o ira na maramatina kandau bakabuna na bula ni rere tanga ya kei na loma ododa. Pinaka Mrs. Navarra au wari tiko na research na buku ni wakasama ni fia wekenda na marama. Bela te lebu na kanda rere waka. Lebu na kanda loma lenga taka. Yengi lima na wakasama li lebu biuta mai. Ndo na waka nindike ado. Na buku ni wakasama li bungo ni rere. Se na loma oda Dua kena matai. Tukuni chiku na wakasama ni na nonda bula wakata ki kenda. Personal safety. Fear of personal safety. Gondo na ka ndo loma lenga taka waka lebu na marama. Sexual harassment la kumikinango na abuse na kando so tawag libo na marama na bibaka totongani ni bola ni marama kini karua da karu ni baka sama ni bika ndo loma lenga rera baka na marama ana nonda sini ya warawa na bika endangan reba mendarawata baka wulimbeka baka matabu bale baka vaka it's the fear of failure or the fear of not achieving our goals. Yan do tali na fear do taray kenda na marama. Underperforming at work, in school, na pressure to succeed in multiple roles. Kaya so naka endo lakudurumitu nandambula na marama. Kaya nikatulu na bakasama ni rejection. The fear of rejection or social judgment. Nandando wakalewai. Nandando lenga taka na kara tukuna nata mata membaliti kenda. Ene tuba kini mbula. Enda mbula taka. Do tu nata mata rando wakalelewa. Tiko ira erna biba kalanganga taki. Ene tiko ira erndo wakalewana nandambula. Di kebi na nandambula. Wodi baka wundi. Ngai tala no ataki. Ngoso naka. Enda dola kuduru matalanga na marama. Kene kaba na bakasama lebu ni dobi mate. The fear of illness. So na marama, Mrs. Navarra tobi mate tiko. Ia na ririko lebu ke na rere lebu ndo tobira no rasiro ndo wasea na tobi mate erla ko duruma. Ia ndo na fear. Not able to share that. Reproductive health, mental health. Bing matagal mate taray kenda to na marama ni kuwa. Kene kalima, kene otioti is the fear of financial insecurity. Ndo na ka enda reda bibi kenda na marama nyo kenda nga na marama enda garaba tiko nanda mata go wale enda do wakadolai titubi kenda na itabi ni nanda wakania na ngone enda wakasinete tiko na kobati wale vaka si usengi vaka yana na kawai kena lomo doda ni dona tina ni anda na matagalilai
me pakasangara na kamera kanya no wani na kamera ko te wasing lebu I korni buli na kame kanya o tata I suka mai nai kabi ya I bita mantanga Mrs. Navarra e na wase ni vivia andrau na lebu ni kanda lenga taka e 5 mantanga na wakasama lebu e tombita mai na research o bambota ra velu tuki kede na 5 ya na we katale so ndaru na numa ya mantanga e sonaka o reida ni da tola melenga tak na marama dina marama na onda bula marama dina todo kuna kwale Mrs. Keso sa dona e umani todo que dona vakasama lewe na bula ni rere que na tanga ya era ni la kuduruma tiko e dona marama dina io au talitaka ni sengani vengu na nona bosa na kalo Mrs. Rambuka e thabe ka nona bosa na kalo me bukikina sene walikina na lengongo Inaka Miss Navarra o bakambotinda na bawini nakatinga wana nonda kalo leu ni okoya e kana nona bosa na marika wasitintikin rosa bulka vitu. With man it is impossible, but with God all things are possible. Yeah. Bimbitiko eke na tambana ni nonda bakambauti koya baleta na bakambauta o koe saranga e wali ni rere. Amen. Da rivele sumananga minda revi Tevita keina nona baka matea na ngangani Filistia. Na dava yarangi nei Tevita. Hindi ni kuti umako indona batu. Na yarangi lebu saro koe tiko ilo mano ya nona bakambauta na kalo. Katiko bekianda na madhiwe na wase ono ina tikine tulsa bulka ba katiko bango na basani kalo o koe mundonge kakua ni loma oda ena buku ni mataka ena loma oda na mataka ena buku ni kenaka sarauta na singa na kenava au bakambauta na itobo ni irengo dena viandrendre mbeka be reso me reida na singa ni mataka me bakana kena reirai e tuku ni tingo na iwalata ia ena tauranga na bakambauta me na roni bakamatali atakikina na ndina itiko ena bosani kalungo kwangu embimbitiko kina me dana nunga taumanda tiko na iwali ni rere wea na bakambauta kakina ena nonda nui ngawangawa anu ngawangawa talenga ekeni walinga na bakambauta na bakambauta ni tiko indua ena wali e weekenda na lenga ya ia weekenda ena nonda tiko bakai tiko kabinaka menda wei waseitaka na loloma ni kalo ena ukintikinango sakila itiko indona wekanda la kudrumu tiko ngaunan rendre ngan reba bakalebu na biba kukuote ki bakayalo ena binaka midante umasu batiki kwaya waseiti kona ngauna me waseiti ngan loloma ni kalo waseiti kona bosa ni kalo na masu kena waseina bosa ni turanga na nonda be songo lo tendera ni kaya sa tutalengana be songo lalai se kumukumun lalai endera ni da wasea na lolo mani kaluena be lenga bango sa taratu na nonda mbula kana saba karita katiko Mrs. Kaisuba na be kale lewe roni kotamai na rere wa mimi kino ndambula na maramba ya kisa ndeti kona bakambauta na kalo kasa tiko talangana nonda itavi kenda bakai kenda menda bibu kekina ena nonda tiko baka bibu kani sanda ndunga menda na bakai dora na bibu kea abu taki tiko nga ena kena wasitu nga na lolo malibu ni nonda kalo au bakambauta na tikina sa bimbi talangana tikina ngo siang an interrei kenda bakai andua nga kena andre dala kudurun siang mendari tal tinga ningo no de tabirarama siang ndira kininda wasei kenda mai beira era la kudurun tikon andre
Vinaka. Nakubaliwa Mrs. Rambuka. Natalita kantona poso ya. You walk into the unknown, trusting like a child. Kaya siya nireda na dapat tilio, iko bakambota, kalo ena sotabiko, ena maroro iko. Siya walang anyo iko, no mata mo balik talaga Nakubaliwa Mrs. Rambuka na biwasiwa ya. Mrs. Kaisuba, eva sono nguni sala, erani da kaba se baka moria endoana marama, merau ni bukei koe ena nona bula, ni baka rarabi, baka oti buana kalo. Pinaka, Mrs. Navarra, talibio na bola ni baka imbale-mbale, awasi tulu. Tiki na 5, kena tiki na 1. Pida na baka sala, isa bita tukin na kalubi, kenda na marama. Bako sibi ni dandau lomodo baka levu ke na non dandau rere na lomodo baka reitakatiko na non ta sini baka mbauta na kalu anta tau baka mbauta na tamate baka mbauta na kalu sini dudli kuni wana lomodo ke na rere na tangaya ya kabango na baka imbali na wasetulu na tiki na 5 ken matai na tiki na 5 kabango mo baka rarabi be choba emeni ena wu nia lomu. Matai mandangaya. Kena bali wili tikina na beka wasia chiko Mrs. Rambuka. Bola ni dau masu, kena bula ni kena dau bulidi na bos ni kalo. Sa wala ni kena bulidi, kena bola ni dau masu, kena katulu. Merau talanga ni ko wasea na bos ni kalo. Be baka botu kana tiko na beka anda bulida. Bimbi menda wasea. Se wasea wana mitokani, se wasea vale, se wasea na lomo no kumu lai aru ikambibi kena mataya kena kerua ni bango mo kakua ni bagararabi kina nomu ya matua ando non dalenga talenga na tamata tamu sakayan dan do nui takanga na non dayalo matua dan nui takanga na non tanga dan nui takanga na non da wuku indarawa ni walia na non dalenga kana kalubi kenda kuwa kuni barabi kina nomu ya matua kena katolu mo baka rongo takagwa na nomusala kerenga. Kenda na marama nda barongo tiknikua, Mrs. Navarra, Mrs. Rambuka. Dona kalebungo. Nda barongo takagwa na kalo na nonda sala kerenga. Me tiki ni nonda mbulaya. You know, it should be a lifestyle that in every step we take, in everything that we do, nda barongo takagwa na kalo. Yo borong bimbi na nomulori mo sa alako, so borong bimbi wonda basi, masu. Warong takagwa kalo, eu sabor lako turanga. Eu na lago tuk mikro lisota kika. Ker ni bibaro taki na niro lisota. Turao, ya na bimbi ni baka rongo taki wana kalo. Na vaka na wuli na bole ni mata bubale, bole baka bio chini. Se taba ngai lako duru mitiko. Katiko na doni buku bikenda. Baka rongo taka. Wana nomu sala kedenga. Kuni dona kamo kuni tuku na wana kalo. Metuku ni ket. Ena taba na gayavo. Wana dona tamata tamu sakayani. Ia ena baka donu takana nomu lako kokoya. Amen. Praise the Lord. Ena kana takana kalubi ken. Oh, tali takaya. Niko sa takaba talenga ya. Ena lako tene na yalo ni rere. Na lako tene na yalo ni ngao. Dina. When you say it all to God. O kwena suliana yalo baka din. That spirit. Bunakabali bo Mrs. Kaisuba. Bike muni na baka rorongo tiko mai. Ena matake ni kuwa. Semani bakadhava na ndrendre o sotaba tiko, kuwa ni loma lenga, kuwa ni tanga ya, na kalo e reivi iko. Na kalo e reivi tiko na nomu matabu vale. Nito umaso, monina baka taundei taka, na nomu ni wakambauti koya, na kalo ni na sotaba na nomu wenga ngandre kedenga. Maitini tiko na matay ni wase-wase na matake ni kwa. Au na sureti Mrs. Rambuka kira ni Thambora endona maso. Naka, nanda sama sumanda turanga choba na tamiki mami baka lomalangi. Ke munie na muni na lewai lomalangi dhake kena ura-urera. Uni tau kena talenga turanga na veika kerenga. Labit sarati ko yung turanga bikim ni na nito baka binibinakaliw. Wiwasay tiko ngo. To sa dua batikina kair na pakarorong tiko mai.
Wabina katagina no muni be bagarara mataki. Turanga kina nei mami bula keresar. Na mataka ni singa indai. Na tikina bimbi na rere. Ke na nuinga ongawa. Ongoe rua na kaere. Tako soba tuna nei mami bula. Na be singa. Na be kai kota mai na bula na ura ke mami bula tikina ongo. Ia turanga ke mami waka bina kai na mataka ni singa ni kua. Ni sa tuna no muni wasa. Me ke mami waka rarawe kina. Turanga me waka ndete ke mami tiko. Nei mami lako wate kiki mni. Na bula na ura ongo na kalo. Vinaka waka lewu turanga. No muni wasa ni be waka ndetaki. Ni waka ndete ke mami ni mami waka mbauti ke mni turanga. Ke sobe ke mami se molu tiko. Na ni mami waka mbauti ke mni turanga. Ni alo vinaka. Ni waka ukotaka na ni mami waka mbauti ke mni. Waka ndete ke mami ke mni. Turanga meroni ke mami tunde itu. Na waka mbauti ke mni o kwa nga ongori. Turanga na wali ebe ke mami. Na lenga ke nga ongo. Na waka lewu turanga na nomni saro ngoda. Na ni mami kere ke na ni mami waka vinaka. Ke mami sa masu tiko. Na edhamni nga turanga chisu. Na ni mami soro ke bula. Amen. Amen. Sa maitini tale, na matay ni wasi ni parokaramo ko. Au baka binibina kavaleo be kiamdona no gitokani, Mrs. Rambuka, baka kina be Mrs. Kaisuwa, binaka bakaleo na be wase, kina be bole be ira na marama, na mataka ni kwa. Be kiamuni na sar ti kumai, do beka na nomuni baka tataro, se ke makani binakata muni masulaki ninguém grita mai na namba di telefone 823. Today we'll be making a dish that most of you are familiar with and may have already have this growing in your backyard. The humble roro or taro leaves. They are rich in several important micronutrients such as vitamin C, vitamin A, folate, and calcium, as well as disease-fighting antioxidants. Their high fiber and low calorie content make them an excellent food for boosting heart health and promoting overall well-being. First is selecting the roro leaf. You will look for the young leaves because it quickly softens when cooked. So here I have selected some young roro leaves, clean and ready to cook. Chopped onions and tomatoes. I've made 2 portions of coconut milk. One is pure coconut cream and the other has been diluted with water, which I have also added in a pinch of salt for taste. We'll select 1 or 2 roro leaves depending on the size. Add in a spoonful of onions and tomatoes. Roll and coil the leaf. And tuck the edges of the roro in the middle. Place that in a pot and pour in the diluted coconut milk. Add few slices of onions for extra flavor. Keep the lid on and we let this cook for 30 to 40 minutes or until the coconut milk is reduced. Once that is cooked, you pour in the pure coconut cream, let that simmer for another 3 to 5 minutes, and your roro cooked in coconut cream is ready to be served. Natala no ataka nalolo manikalo
wanna say